Nikigambwa ngu Mugisha Godfrey Kanyankore omwaka gwahwire akagura itakeri ari kurugura ahari kisembo Robert Prutazio aha sente zirikwingana miliyoni 6 omu sente za Uganda. Konka nabwa nyuma y'emyezi mike Mugisha obwa hati ori kutura mu ihanga rya Amerika ngo akija kutangara bwa nyuma yo kushanga ngo hine abantu abariyo nibatandika kutura hitaka rye obwo batiruho Prutazio owamugurize itakeri. Na yeta abantu babaho mu ndagano zetu twakoze twikiranganiza ebitwakiranganize nabimanyi kikaba cyo kunereza nyowe Prutazio byacuire mu yagire kitekereze ikindi mukikaro cyo kugaruka wanga akangambera nti omunyoro Mugisa nyine ko kundemerirwe ntanti ni nyenda tukole tutunatutu umanya abantu umwe ni mutesa bamara behinduka bamara no shabareba baroro bundi itwa hanuya arengo rwa Kabarole ubundi sorota otabakongera kurundi bagenda uwo mukuru w'ihanga president bariyo mu rukiko orutebekanisiibwe Bwoj Nathan orupurida kurga omu State House ahawe nshonga z'amataka kicangirwe ngu Prutazio akaba arimu nateeka abantu ahitakeri nk'omuringo gumwe gwo kuryegaruza bwa nyuma yo kuruguza Mugisha ngo kumanya ngu Prutazio ngo akaba kimanyise ngo akirukangira n'umumaka bwa president arikwenda ngo Mugisha agaruke yakire miliyoni 6 eziyamushashwire kugura itakeri. Konka we Mugisha eki nacyanga agumize ngu Prutazio yaba nayenda kugaruka kutunga itakeri akwate sente zirukwingana miliyoni 120 azumwe nko kugambire kuraba mu magezi yago nkalenga kuchungura itakari yange miliyoni 5 omusajja abera aro hano nyizira nawe kandi akabaro ninza Mugisa baitwezi yaze yakana twaburugwaho oraba wasikire kurora munywano wawe wamusanga mukaye wa mugambo manyire ngwe nyine kizibu ni nyenda onyohoze miliyoni 1 akakugamba miliyoni 1 ubunda wikiriza gikuhoza noja kunyongera mugiye mutwara abere buri kwezi ukagamba ego nobwo araba tine cyo musimbire nobwo araba tine cyo heireyo lindo bwese gwo manye nti omuntu onukamaraganiza kumutera mu mitwaro abere miliyoni 1 ya Bwoj Nathan nagira ngo ibihandiko byona ebiroho nibyoreka ku Prutazio kuyagurize itakeri kandi hatariho umuntu wena omugemere. Abantu bano batabagane batya indikale twera birebyo nabyonna binebyo gamati sima wakola president wakola tabiko ichu bivemu kati kuba impapuro ziriho ziraga ati watunda buki wabula nafe Mugisha tukwega iride amazima boga mayinga lesendeze omusajja ono wekubeko mu kifuba konka wo Prutazio agambira urukiko kuyabire yashabere miliyoni 5 ahari Mugisha nko muringo gumwe go kumushashora ahari miliyoni 120 eziyabira mushabere ekintu ecy'Umugisha ayihakine so muri mugwa gwari gwakubera nti abantu bana ababiri tebarwanagana ate buli mwava mu ofisi yange nga musanyufu ona mwenge ekyalo muberenga abantu bano temufuna buzibu nabo wakati bano wenjogera wakati wa mwekimanyi wali wabagira Prutazio ona bawagirani Mugisha nekiriza Mugisa akoleki atwali itaka na habweki Mugisa ni mugondeza obusinge okwomera kurungi nanyo nimbasima mwebale kundinda mutyo muno Gashakwa Jonathan Tsingwire.